وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي التي كان ألا كوفنا ألا ماما na Allah nyaga subhana aganno nyana komoy fubeni gallati gana nemanin birenga Allah ganno nyana komoy fubeni ga seberini jarebi yumbirenga usalli faren kamma di sahabani ali dunkoni ale sere waserege ya khediya mawundiyen kota Allah ta'ala ganninda khasuka pannabi jama yawm al-qiyamah ode Allah nyaga kemisidi berekinte masjidul atiq Allah ganno xannu khorono bakay benga yawmal qiyamah sere sude hammiga taxunu yere ande jare biyede leseme yede lihi yede khota Allah wa hammike tunan qotanga ala wajarana bayna al-kafi wan nun ode koy Allah aganne hammini ko wurgindi aganne bogno kunyano da khasudanga aganne jare bi intomono na sutura nyoda khada Allah ganne sahakinne wotuntonga na watunya jare watuniya junubu yampe o kara furubeni ge fati inyudo idunai melenki fati Allah ga hinneniya Allah ga nyampeni maga na firdausil a'la na kenyo di sebetira o gollu Allah ganni ragana Allah ganni khalasindini soronga nakawa gollenga mogosu Allah ga memorite khafunyani soron sunan bera gollenga angir Allah murute kenya legene Allah ganno gollu lagana o ganni nyini dukane Allah jommenga khumbene ya rabbal alamin Allah komo ke haydi damma oda gasukuni odo fabani kuni odo mani kuni odo tuwanun kuni odo kuni den kare kare katti de bugumu ibeni ge dungeno bismillah igan tontorni debe konterono be khanu ye nyaade debe polla qamuni Allah ganne debe ke qur'ani kitenga na maga gemelliti debe lo munde mena hanga
o duwa o almaminin danga khojen dun koni o faba Yusuf Tijani jagana ade khoje suga yere khoje nga kaswa o duwa khasudanga o duwa o muri khay kaduma yan kayen sababu nyane kaga ta hono no terinka wa illa nde kon nasage tuwa baragan non ternita ko kemiside arle minan buccine nge kitenera go khramundino doga sagene o khirene teya antintu nyimme ani ndutu nan qoti nyimme kharalle manyan ore alla nyaga kojeni ko alla gandi wurgindini alla gandi kalla alla gandi norono alla gandi berekindi ona duwa o fabani bege fati o faba Tijani alifa jegena ado sere suge fata kanada falle alla ga hinneni suya igere battu be to fay kum battu nye iyan sigi daru o ko watta hono miside ken ko ngalenki iyan pankedo dina ke igere yitro mu be ni to ko nyitro mu afayinonga o ga na fankitatia alla ganne golle su batte su gere to alla ganne nyani danga sadaqa jariya kebe ga jofenia ila yawmil qiyamah ken dangi yempalle saga sire ado faba sire agol nyallo mo beni igo maga kahediya yere kundu odi kuni saga sire ndo faba sire angere mugu mo be kundu nyani saga sire ayikilun to ko serero mo ngabiramba magante kanga faba sire nge sere kore fayni biramba nda fatini korento angana nya saga sire siro no wandu nyimera nalle men kuma angana nya faba sire anne wandure menya yaganji surana kharalle menya ga wonu da batenga atogo nya fayka gollen ni kay sorobe ni ge wakile nawtu gelli no akshot daru muma o akhi Abdullah Batilali wuru fonyali wura gatele ma minyo ya nyamu lili conference ke gomdi kaydin kenyani adi wakati suwara do batte o me essence bani ramo bi khara gana kempe kembani an qawna li sarano ngorire o ma ummu jagana ifayo maganu akshot uriga gillino nga minumen dangiya kaydin konyen faransi o goni yallo mongono kaydin konyani o akhini ngono kharaga na xempe kan qawna li kusara no ngori saketo fabane khojeli nga debebe o lisigi inandu wodanga ino warakille nan to leminahu amme foso firi foso xamampire kaygana ngara kille inda duwanda la alla lana ma gemenya o haju ngi duwaunga adi nukhulun qullahu ninga o faba hamme o kaw hamme sumare saga sire do faba sire yimmanke Khadija sumare ako ko nyani saga fab gella gemeri kaydiyere saga sire golli fono fono yandi kitellawre korintondo miskina ni demande malenki kota kensine ogeri yeru selibabi iyanya do battenga ma Allah ta'ala ngo sagandini Allah ganno di tugana Allah ganno di tugana al-aqi samba jarite o jatigini ni ay nwadibo iri khadina logo mundiyere Allah ta'ala ganne beso tugana saga sire do faba sire igol nyallo mo beni gayre saga sire do faba sire mana be gay na miskina ni ndema ni jara segante fu benida jikke gante fu beniya illa Allah na sigida nga jikke bannana maga wosoti banna wan kalle fande nyira ne to koyre miskina maga nigidwa maga baradwa miskina go feti lebu asuni jarabi nyaage giri Allah waja'alna ba'dakum li ba'din fitna Allah tindaga jarabi timeyade nde yogonya banna na geben kinai nde yogo hakuma titiga kitta mo gobe walakin fitna arimanne ko atasbiruna ko seberini ba anna sebiranna buri anna ro Allah killanna janna kitate anna miskina nyaganji sura anna faban kallana ndemate anna janna kitate ke miskina kana sebiri ana duwa bannanda ibe kana dema nan la kufa amma ganya hasidi de Allah ta tasbiruna asiya sebirini ba wa kana rabbuka basira Allah ya subhanahu saga sire do fa basire fu beni ga sikki fa ban kallano kaga durugoto yeso aga jofana la timeninga o ya sukhala Allah ya khalana ko to la khasuya Allah ganne ragana ibu imman ko o fa basamba amara koita Allah ganno da tangana o fa ba kibli marega o fa ba sheikhna habi jagana
kuwane yugu nyimman konga ori wori ni koy gai ona duwida Allah ganne sebeti nyana odida o mani kengeni oma jey tanja ado oma fatu yoro ado oma banna semaga esemega ode Allah nyaga subhana Allah ta'ala ganne odi korosini Allah ganno di gakorun tangana golle so ngana de beri faban kallana dande de beranyi mera ibe gana golle su de berande nyanyi mera maka nyati seranga nyati gakunye beraje timma ganga kinne la jaban timma ganga la jabana te yawm al qiyamah angar jagen timma anyon ki sahantin kitte an kallentin kitte ambire entin kitte ngana gollo ngara te gakunye bone dan qoro ko bene yadan billah inya gakun kama kengene Allah subhana ayantello sutuga Allah jomme ibe gana khibare wara nanti gakunya gakumurna yawm al qiyamah asutina nafsi nafsi besna Allah yamuru subhana Allah be gantu gana golle Allah gano gollu laga kendangi en palle oga mulla oda kana masala kebe kamma al ikhlas ngeni kebe kome golle gantere gane Allah bangi kebe gante golle no annabi nyummu ige konu kebe khayfaru ige joti kebe Allah komo suru samanto agedi halmini wara wiyanya o ngare khibare be batte kengana bogu sere su golle tamara jikentanga yawmal qiyamah al ikhlas kenya wureni komenna gollen qur'andi na labandi na hadamaro muntaqe subege idunge muriye ijakinde anna subega golle nanya manne liwajhi llahi ta'ala khalisa na Allah bane murute kenya hoteni golle bawlo ganani golle ndeberi soroganto jakkini olam purwa ona wara sereganto tigana ofete nyankallo kamma golle sangananya deberini annan ni empayano go agananya lillah adeberi agamenyeti Allah ngana deberi golle ke khafunya nan kamma akonun tenya na farati en qorenyan ke ya togoni nanti al ikhlas aken taynen ni manne na golle ndeberi fotana da Allah gefe Allah subhanahu qadir hadithul qudsi nke suhunwa anna golle ndeberi ninke dunge yemuru na tege fotana dunge yenke fe nkari na ndangolle ke so ante kisino kumbere atayne duko intahu ina tunantinyani wallah agana nyobe tahu kemiside no Allah na seda Allah ka agana ni misqala dharra fonnegi sonde me kana to kodi gapru nimbe sesinya kama agana ni sonde me kanun tuwa koni gaku na jamani kwenye kita gante kisini yawm al-qiyamah Allah ta'ala adisogondi annabi fina wa salam na sugandi te sari ummato nin kutte nan konondi nanti ikhlasu ngante gol njo pafurunya biranto kanna biranto sikinte nyankanne ado furunya rikata biranten ken tokni kamno Allah gede tenginde annabi alayhi salatu wassalam kebe Allah geti yampamara agede kebe nya ada gani ni kebe nya kumbene inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar النبي عليه السلام الله ينفعنا خم بنار جنة اللي ينكم هذا قال الله لمن التنين دي النبي إخلاص فلق الله كني سبحانه ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين Allah be katani dan nabi alayhi salam atinna kule nde jaga sedi sogondi nde wayu ngara katta ngamba nefe na sana nabi nyimmere khayfare sugari nde jaga sedi bani ya sogondi so manni ya Allah
لئن أشركت أنك محمد ندني عليه السلام أننا نقول سدبري صلى يانيبا سوم يانيبا واجب يانيبا صدقة بك يانيبا سوم صلى يانيبا هيج يانيبا أمور يانيبا أكنت من كان تمبي فوسو جل قول يانغا دبرني أننا فوتنا كفي أننا نيجي الله كفي لا يحبطن عملك نقول لسنا خفوني لا سو إفسنا ولا تكونن من الخاسرين لا رنم بينا محمد أنت كسني الله أكبر الله فسفنا النبي هذا نكونو كنيا نيجي تانغنا فرنشنغو برانتنجو أختيليا ما النبي عليه السلام الله فيككم ما يدا الله جاي يمبكيب مغا أجر السجن دينا قطع سوا أجر ورد دينا قطع سوا أدي سنة غباني زكاه في بصري ما زاغ البصر وما طغى أدي اللابان ده يا غنبين ده سنقي عليه السلام زكاه في لساني أدي اللابان ده وما ينطق عن الهوى أنت المكرم وفي فؤادي أدي ما كذب الفؤاد ما رأى أدي سنة غند الصندومينا وفي معلمي علمه شديد القوى جبريل عليه السلام على الجكي جك سوى وإنك لعلى خلق عظيم أنا النبي تيجا أنا ورغي ورفعنا لك ذكرك مثل غيرنا من غيرنا ننتهون كما نغنجن بكنا يوم القيامة مكيسو فالي الله تاغنا يقول لي سدبرني أغنا فوتنا كيفي كين الله كفينا بينا غمبنا أكوننا كما وكوغنا كما كوبينا سمين تاغنا سمين أنينا كما وأنكنا فوكفي النبي كنا فوكفي عليه السلام أكين دانت كيسني إن كنا كنا فوكفي أنينا كما أتبال الله فاعبد النبي الله باني بوتو وكن من الشاكرين نيا الله كوفانا الله كوفينا أن الله بوتو مغبغا جمالا سحك أقول لي مغبغا لين الله ده نيني كبغا مغا أقول لي أن الله كوفانا تي نيما فيني في اللبانين الله تنم نفي كتاتي أني بوتو تنيما كي anda lante maka kutate o konte batate ona illa kutanate o sugri yara kata sasa asude tiye nyiga mangi tiye ke gana mesimme mangi di selinga nyiga na mesimme ndi tege fonyani manne nangere selinga nkurusi an ide bogiro munyai iro mungura mangere ke tamise makena ide bogiro munyawre me man nangame junubu kita parce que Allah anna yiganna tuma ni botu mo sire ampa yigana na illa la kutana ta yom ki godde mi dambate wala qad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahr adan durare fosu nyanda me anda nyakhillo Allah nan qotasyo ma gharraka bi rabbikal karim ma gharrak man nangida nyakhillo Allah man nanga dumara sanata Allah alladhi khalaqak andan tada ayan dar jirin kinanga ande fanke ngaranga fotunu ande saan kinanga me man ni Allah angede Allah ro ngina nyama nan qotasyo nke gana papa jegena ngori nti mulana tukebe gin tel fokya mokwa me ni talla ne walla subhana kodin tindalla na men namu hundi papanga ne talla fainga de beren nanga kin akira abdoni ngata mana tinna mbo de seto malantin bi no khumbe yawm al qiyamah alantin kerni kara ko tanga mekini alante watte walli nga gameli nga Allah da min paga kin dorono karne mena mucci nanga na wori mange muhamma ngori message ni go nabi jabi jore magarrak man nanga da nyaga Allah kitallanta kala nitu أما يقول ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يدام بات ما مسغ مكوسا أنا نمتبع ورانمو خران يقى مسازين يغانتم الله إليون برسولنا كونغا انتي غانا تو تلفونكو كوي قول لي باني كوي متي خسولي كوي وغير سوغني دبري تلفونا وغير كيبي فاي وغير كيبي ترنكا وغير مسازين بيني بارتازي بارتو باني سو إنارو إكرا وانتا ومسيدي جماكي سونا فاي يوغا في بكات فنترين ألان تغتاقوني رياغو مغا anti dini nanton sampona ko bimbe anya tandal le munna lona koya awrum tin jamba kasasa ay tigire kebe khotana ronga me angalante koyni ro ko minani tella koy allah yawm al qiyamah an yasiki ande allah jumme ala yadunnu ulaik annahum mab'uthun li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin an tella mogoko me kenyani kemure no do ya gello allah ya nan ko ni soronga o mo ku soronga maga to ga kebe kama malla yantuna ko tanyimme bal insanu ala nafsihi walau bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira an yadutuna ko tanyimme nam allah kuma on yabu allah on sagamu allah subhanahu wa ta'ala
oganani la hala sudeberini kenyani agetenga nabi yakundu alayhi salatu wassalam an qabalo ku konondi no jotindi oganani fofo sudeberini annabi alayhi salam allah ta'ala antana allah bani abutu annabi ni gollen sunyana lillah anya sunyanati allah ya subhanahu wa ta'ala golle allah na golle daga ko men maga tagman tunyani tuwano gede ko ba'da al-iman billah ko men ngana tawondinditi allah angana ni golle sudeberini golle nanya annanya allah yeson kamme maga annanya gado annabi alayhi salam ina khintana nabi mudenya ayan kai anke nalla tulu kam wa kenge fe angana sefe maga fo kurumbaro dina nga maga sefe dina to wa gantamma ana bonde ande tu kam mo andar jannatu kam mo annabi gefe ntirni gellangar jannatu killatana kenge fe kolla ko nganda akonte sere sugal linganda kala mo sugal linganda daga da batte ade tu koy ade tu kam mo nan tar janna ade tu kam mo kismi yimbe nga kam mo illa rasulillah alayhi salam asudan di tanbiya tanna nyaado kenye kumbana ngana kara inantir min annabi alayhi salam miside ngana khiri intin ke fama to kongo intabara mo to kongo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah inantir bi kay gellire igante sere to kongo da batangol no kancene de kay al mutaba annabi nyaado annabi antuma ngana fosu de berini ignanya angol no ngana kancene la rakota ina nabi mu ngene ta gondini angol le beda gana goma faya game gominantirndi aganna game gominati kebe ge kente kempita problem ande de beri manni ndangara kay anda lan tirndi nyaga ngire kebe khanga me ke ko ande ke girmini anna girno kon ko ngagan teregen man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad na'am wala gollin nanyana allah murute subhana nanyaghiro annabi sallallahu alayhi wasallam dina kurban kibare fe limina kibare fe la ulante allah tunu gami dangi tannabi killan alayhi salam anda subangandoda mannin to gago kinyana arjanna illa man nabi gede kongoda serengana simme fonto dina kage ma kongoda karamine no joga angarno titate man no gade kongonda angana bakka ada sugo har joge lo mo angana bakka angana nyigina tikanki tanne kango ko angana sakka angana ngilli angana rona misira angana bakka mannen to fosu ne to illa dandana alayhi ma gede ko fosu game to gago bini illa ma gede kababake makalle gawti ko tabe Allah kuma Abu Hurairah hadisi yego fi sahih Muslim ay seren konondini anan konondini wallahi kunu mana nyani serebe agana nyanga simme nanga tagasin angana hadisi ke sharhu nimpai Muslim tabi'ina ni yalli yogonnda Abu Hurairah tatirni nan tani khibar hadisi yagire kebe mugan nabi alayhi salam Abu Hurairah alati mellem nyani yamani nyani Abu Hurairah ada nabi gere kebe birame kamma alayhi salam anta sinu nagati bakka bala sulul Hudaybiyah nyana getubi Abdurrahman ibn Sakhra Daws al-Yamani sahaba ni yogoni de tampille de fosine nya annabiya Abu Hurairah tampunga suwa hadise ay mesefe hammi sunti kenga ina nyado annabiya alayhi salam inna karana tangata ani kontene min ahli suffa tani dulle ngaragana mayagen po ullenge bu ma de soguni yalla tegi lagasi ano gonje fokuta ati ile do annabiya na hadisun taga are wujulu kreji de fo hadise atanga amma dinan konno ina ya bonondi ina gajanga kudona ken hadisun kibaru ngara ona perdi hadisunga igetana hadise ko ngida agede mu nabi alayhi salatu wassalam aga hadise ke ko ngoten mage kon akhitiya ide jinjore aga na mulina ko gada khiti tani sikara khiti telma bakkarna hadise be ngakon afalla rakon antan nabi alayhi salam ide mu ati la harakota ina yimben kum muti groupe ni sikya la hawla wala quwwata illa billah groupe falo ina la hara yimbe tina kum muti tuwano yogoni groupe nyai dili kegana ko ni tuwan belin kentelle minne koyo kapalle may wandu makongo papa darame nyani nam no to ken kota tallo yimbe ngandan karamo di walla khanyino yagu begama stefena kon minne ket anda mi taxu na wala xamon tella ko minne groupe ni yogoni ana ga jokkone tay finlandi na burugumu ado fu beni gede jihadu ndeberi mi be gana ke ko alle semena tuwano ngana bi ibeni galla ko ino ibeni ga sallini toy
ibe gatini kundu kungana bi to ambele nyana kammo bannani beniga arjanna kitatina buru o fekke misire benogo soronya ke finina buru mbagandi soronya ne kura ke tugana soronya ne jike tugana soronya ne tapini ko bo naburu gumunyen kungana bi to lemine ina jihad gumungana bi fu benige gaza buri kore fofo Hanzala abugu manyun kompenya al-ghasil udi kota ametaki tana daga janaba wank adaga de kiri mane kam nu nyanguru da fure ga janaba ngaken yakinga ko Hanzala be baka ya rasulullah alayhi salam qagiti udi gaza ngami wakati kita ina janaba wanka gira daga dikafamut Jabir fa Abdullah yu khasenyan adaga tore man daga ayanyan kandin min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نهبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا كوسو دانغي دارو كوغا جهادو من مرزنا كتا كونا كتا ابو هريره اخيتي اگي كن ارامانا كو اتى النبي اندكو عليه السلام لا رغنا توانا تيرندي كاتيندي توا هونكينانا ande kinyandi kammo ay riwaya nga qur'an qarangana ande kinyandi kammo anati qara de soron qarangundi de twa hon sanki de conférence ni ndeberi de kedo beri kakunge tikebe ginke nganni tuwano de Kenya ko o nganni yunga ko ni me yogoni fa xenne me ya sasa yere kulu baraka dirte me do ko xanu lagana nan to ga taxunu ci nganni be tatime aga mbange na papa jegena naro ekra yere suñu tabatenya debe ke bangi su ala intimi dangi tere yankati loke nan to nganni be gano nan tim bange me sasa o ga katime mo ko be nganu nambani yogo fay taxuna karanga nganni tu nganni be ga taxunu daga taxuna kara billah am pay ndi semiro wala li xew wa ne sababu afayno am pay so nante mu lan na say me nganni ko ame bange naam allah komo ketwana natinde tuwa hunsanqi ndenya kundu talla nati kadhabta wa taqulu al malaikatu kadhabta katande gare ko amma tangini tuwa ko kinyandi ni kota bay anyamulla soronya nanti tuwana nyanan soronya nan tan karangun tenni riwaya soronya nan tan kallelingen no quran karangi manyi megira dutu te mentei lay wajundini lay sefene nego suleysia nego jabiria anyi meye duto kuntantu manyi metunga nebe ganga sikko kan manyi metanga taxulu conférence ke ngande be ganga ngetu sero sunte to manke nyimetu Allah na tande gare ko ako tangenya de berini anyi jamanya mo angenya de berini anganne ni nan tuwa angini sallini ti soro anganne ni nan tunan tan kannel linga qur'an sebe timtenyen faqad qila kum ilen kangenya de berni kunte to amenya tinke kada bi kada daga kana roimbe naam yawm al-qiyamah abu hurairah takunu kay na ganani tuwana de gere Allah murute annabi nyimmun kay mo antal lemoniya tuwana de gere Allah murute arjanna dun ko ninniya tuwana de gere Allah murute yande sadaqa jariya ngeben to falle gede umman kanda iblisa kanna kunye na ganani tuwana be gem Allah murute anyane dutude on te tuwana suku jizena nan ta anyana kallen kan la anyi me dutu Allah gayantu nan qotanni me ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latiful khabir dusiro ndi soronda ngam ko sun he Allah yantu nan qotanga ko soron nan bonondi mo su he me tu serebe ginanga Allah gayantu nan qotanni wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dhatis andali ngada gara fini banganda andali ngi day mo gondi he ngetu kebe gam sonde me intetwa naburu gumun kan kundunya ina tole nafa ande beri ore misidun taga ore kedo de beri Allah na tande de beri kude nanti fonnan cire nyana nga bannanya nan ako nganya me tuga nintim magalin daga muru soro magange de nyat ande ko kitaga sikilen kange de nyafu beni nantu ntan kawa ikhlasun ni wajibi nya haklan tenda kone o magaire kone yere ama de mufatini ma faba de mufatini aga yankada batte kabura nantina urubani sohuda batte ayere kone yere kare ankina be fati o mani fay falle nanti kana to gari ka furena nguni ille ngana kere isubakka ga bani to qasaqasalo ikinan aya fata illa anyana jernto nyatre angana ta ankara anan kermidia la agana nya mulle nya kilimu ngekani vatlo ni mama mema ne sersun to katini khadi gutu itini na bugina den ganni itini khadaga sondi joxenya afata ki meka ken ngone
uru fobe ga on taarone irame kesona subege iyo goni mekkan na garin irabe bege nyirondina dum telle yogo francia yogo ampati papa yogo ngedaga o ga taxunu ndim men jange yogo ande o ga taxunu me kara mamma ke gosi gaku wallahi ni taxunu rema yogo tamme ke ko nginda sar nga taxunu ataxunu ambari nan tay taxunu ko bana ke taxunu tanya ko nginda sar nga taxunu subhanallah age kara ibaram po garan taxura yogo ni gana tunan tani taxunu rema garan top ni tedi ngena wuti ara nyira mutini gadi sederia ke bo ande boade yogonal kebe ge fati wuri boade ke anyu ko fene sara ga kala gala sere kita ga ko podo anto yimen chanku to on nade anto on sunali nati fure ina tallo munda la timeni ina tan yakunda furu janto ina tan kanda bade ina tan nabure ndaxe abuga suwa idan de Allah bani ya togome kebe ge den ken konondi ngetinna hadamaren kibare mbogum bire yametwa angina bara Allah kebe na ngati soro angina kare fatalankina Allah ya khad me pourquoi ganni nge bara Allah ti khaya kanin to ganin jakki xam nga dum kina agin katta me ganta linkine ya khad imma fatin almam min quran salli kada ga khamra suganu khir ifade bara ifatalankin mina nyande golle ke suwara ande ambara Allah di kunyai iga fabe bara ne daga kina la ina sitina gadin tande no kununga epi gande no kunu Allah ta bakana so nan kara ka kamalanta yille ina de condition ci surondia ko tunden kambe ma ko so sentu no ina ira me ke fananga ina sidi ke ira me angana tanna dubo ko ke gere fana mo be ni ko so ko nan sidi har malaka na wasa wa ko tan idan prendi ke so ganne ma isu bara mende uranya yogoy akem barallay anani salli ma fi men Allah akbar ide ko fu daga kinallay aga katta aga la jabara osulawon ankile lam tun to ko kumma gara ga titalanga kini kundule igire katima kine mo be nan kama kinne igire ram men nan karam men igire dum nan kadna man ta kala kitan bon de famu sasa kanin nene ne min nene du dene ne ngim tin Allah tigay khatal linkin Allah ya hada ghafal koy ken wuren taxin golle walla tigakunga ngale gerni no ko be nena kenyada alime kenya ko gani wasiyan kinne yigo atittaqillaha alladhi la budda laka min liqa'ihi wa la muntaha laka min duni fa innahu yamliku ad-dunya wal akhirah atiskono allay wuruno kunta antele dokine an duwe wantele an bara wantele andali nganda Allah bota inan kinne ya agana li nganda maga Allah bota ngi kenya na gana li kamiti ni kuda imuye live ni de berni ina dina bonondi ina nabi alayhi salam ina foko Allah da ajo wale no tele kinalla ya ikhlis me daga fir'aun ade tele ko tabentati sagane katalla ya al'an sasa kim brande doron chogoti fir'aun c'est trop tard ma ko ngandanga wa hakada kala hala anta la solution sunte fosula tankisni kalle billah angana suran kalla angana bonan kalla agana linganda Allah butu an kalla kallin tan tokkon agana linganda magalla butan kalla ya aga legerni Allah kebe jongante ke muru mu gelli sasa bogulo kudo wurlo kugante alladhi la budda laka min liqa'i isuga legerni Allah be jomme subhana annaka inqu anna dudata kayankon tuwana ngero yimbenga na burugume ngero tamalla murute kem palle soronde arjanna kitatina burenye Usman ibn Affan are arjanna gobo tani maneme be roma kun kati ke gido gobo muslimin inda na arjanna laydu daga Usman ti ana ya rasulullah gobo tabuku gadane jaysil usra kun kata finance ne Usman ti ana ya rasulullah har kum mene angana daga gede mun Usman gede jinga bakke har kum mene hotelu mononga wafu Usman ana burengero baraki ana kine silamin har kum mene hotelu mono soronga yankane gena daga umran khawta nabi man ko Usman daga ana bureke ati Usman Allah tantirindi no ko mene pourquoi ande kede bir golli mo suka linganda nam Allah tantirindi ma darra ma fa'ala Usman ba'da al-yawm linki dange fala Allah tantirindi man nangere kede bir kharam nabi alayhi salam ade ko badri dum ko ninda ha golli mo suka linga kadanga Allah yampaha ma Khadija a arjanna le ko ngada dina bure finance Abu Bakar kundunyan Abu Dahda agari kankini Abu Talha lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibun ati bayruha fa biruha afan nabi misidenya alayhi salam sasa Madina no ati Allah tonte arjanna kita muntoni manen ka hon kita foko na fo kinalla kebe galle ati nkeda ke zardi allinginda nan kota so am valeri fonde kinalla
kundar janna kita tinaburunya agana ko nanti naburugume imbenye community tinaburugume be agadenya soronya nanti fonnan cirenni soronya na jakki gama jakkante bagandin andali nganda maka bagan amna burefe anda almalu malullah o tanto onta kamma de brande nyira immanna ni khayan saranu maga immalla na ngarjegete kangana telane to qira nanti teni kemena buru gana maga andante telande nyira ni to qira Allah kallona ko ndaga nali ngandara ga nali ngana bure subi nyon kintam maga ngarjegete tamaga risku bi adillah Allah ni ngarjegete subhana na buru gume agana ko ti to soronya natu nyande kedeberi angana nyati kenya khumbena yimbenge community nga yawmal qiyamah parce que ampina ni fisri ngal Allah gele na burebe kinanga anke masimana Allah ga mogo jare bitime aganya nanti Allah na tagandi ndende ber besu do gan kawa kon suwa ngai funenda kuntele suwa katti koy asunya banna kon suwa nga koda kon golli ni koda konan kompende ber anne kammo so ngekita kebe ga ma amene ma Allah ga jare bitime ya ma fetina ton pusume Allah kan ni nyano dangi jinimi inna akramakum inda Allahi atqakum na burugumen na tunanti nema kalla de khalfi ngaya sar Allah bin bakano wa ganya na khe wal masar Allah ga na burukere gini na kine seretana na tike katib fonya maka daru banna ka senyani agam maka wakati ba me profite malla ga ragina nam wa hakada na burugume sugeme Allah murute ko merange bini tina buruke yawmal qiyamah kebe gede jihadun de beri inda tada anatin gaja tina tanda ngaja inan tanda yugu sake nyana nga akomi tugadin tere leki wa illa jihadu gumunde arjanna yakita Allah kum kiya toni ikhlas komenna Allah bani muru Allah de kenya ko wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din Allah do nyamirona Allah bani yabutu na gullunya Allah bani khannemra ogana ni fofo su de beri ona Allah li mum payano soron la wanjakini angana fongara soron sondo mu mutaqalliba ayillene lenki lay sogon timmanda anga jamanga ladedu kuma ngana palle fante sere walla har maran kibare nyami dula tawa fofo suga yante dumene na dumene to ni ngalenki amme to on to nyawori daru lenki gar sere bana gantelia anga ni na maganya kenga ngani nanya nalla muru na batten to soronga na to fay soronga ma to ribare Quran Allah Taala annabi nyimu maname neno kayfaru maname wujunu jatu nyafo bi maname to gonna Quran tampile de karago baniyal tampile de karago bal tampile de fawu jini annabi nyimu makempe karam mo ni na maname Quran no Allah inna ko yogone no ndi to ko linkonda annabi yogone no mi ko nganda iti to feti golle nyal ile golle nyal de be batum bagal ari hadith nga annabi ga ko alayhi salam iyogoni yerni lahara ko tan nabi nyimu yogoni qarsara bani to di batibani iyogoni soro fili yogoni soro sikki jama fete reference o ko ani jama ngana ide garam mo be batte kenya garam unten ko de ko man iblis an jamante funga soaba to nyani bala sugano ngana rinte estar nyawta ga fakka to nyani bala jama fete reference ade manne ko soronda manina sondome khalas suwana be gari dunena nanti nente daraja nginga jamanginga anga la muruje bone khenanga anga kara anga ambana fan qabra jama kan tesir walla kebe gari jihadun de bari agala halanya na kundunyai Allah nati ande nyai na kwa faqad qila komilenki ogana fosu de bari ni onongan ni yumpaina Allah murute amar wurdu nafila nyam posu nafila so serentono ngaga ngallaw ambanian amare aken nafila sallana age me amar salifana de la saranna salifana palle an serge bawla ga sikalla amme urani menangiri sere suya rentanga anga sallina jatene no nya bisam palla bani amurun subhana am palla bani amurun me serente danga camera ante danga ga filme nyande kede beri afete nyan kala kamma amara nabi alayhi salam age sallu waqti ni be gan qoto munafiqin ma parce que ken dalla ken mo la soro ko ani tuni jakki munafiqa mun tagu manche sallu waqti ni be gan qota maga sofo ade fajiri to anonti bitenya ne kendi masoronte walla e alaji yow grim sire nyamine o dagan to parce que inte walla ga ko ni ga kenko hekkati ni sallahu gore kengure bitenya ne saradan tantwani wa hakeda ko menga mulinki so kumbene alla bani muru kisiyenne no nyai angana biutude soronya lenkila wanjakini na soronti mina nguruda nga kumbena ngana palle fanti walla
lenkilawan kana ina baranga kumbene kunyalli nan jakki kumbene kunyalli ni ga sogonti ma hada mare mengentere ana fanga do ke balaw yille ne wuronde ki yenna ga bayna shiyatin wa duha alaw yille ne dina fake batte alaw tina sirenya ni lenki kumbene anna fonya na tambure nyen manan ka daru kumbene anna fonura diba ana tammente jallalla nan taga me Allah yamuru anantu gana subhanahu wa ta'ala Allah komo yogoni dangi daru ide tannagate sine ga sumini iya kemde romu matu nan tay sumini nafila sume 40 tannagate sine aga gagene sara bitiki kunte tunan tay nafila sume tagana ibakika asumi tenya mbaka ikunna yaraga tendeni yaraga tenganari ana wutu ana kine miskina ninga futuron palle anari nyaga maka andai sumun kutu misida anari nyaga makanga ikunda nga yaraga ta saganye nani asumi tenya ni nafila sumiyo tannagate sine iyo goni nafila ndebere ni wuronga wallahi ti hojo dun konta tunan ti nafila ndebere miga kala ko tabi tilma iga ikhlas hada maran men nam mur golle yogo ngandi yenga bonno nganya nati yogo natu igana golle ndeberi okudi kuntem okugana golle le mana ndeberi okuda mo far janna khuri direct angana kutirndi onda golle le mana ndeberi nar janna yogo dum ali kagu menge worebe papande ga hiju nyageri abutu ti soronti khilalaji ndaga hiji ma makka serente trinda alaji ti papa joti arege fina ma mere afa daga men pakke tinna fatan pantia serbe gina ra kunya ngana khirta to kanan katana ka alaji nganinga li billahi ngala allah khirana langa ngana langa yan kamara la timati alaji fo gado murni ti ibe gina daga hiji na talaji ine khir me kemme hijido umra nya bari kal khakhil liman nagat amma anta timarege ma mere fina kenya Allah ko surube ga dangido kun ikungana golle nde ikannaya golle ke ragande Allah nganne raganinda Allah nganne raganinda o faba Ibrahim ade Ismail alayhi assalam kontina alkaba hurgina taga Allah ya fe wa iz yarfa Ibrahim alqawaida min albayt wa Ismail ya fe ya mataga onti kun balla kanya i mehle de beri mais fay kanna golle kala na ragida ifay hamina Allah na ragida inna golle fe Allah di wore rabbana taqabbal minna Allah ngane golle ke rogonoda Allah ngane rogonoda ikum pay kanna kella hala yakamma kenyani annabi alayhi salam ke qur'ana walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila uma aisha timanni kuga kanna iga jotini gante renkana wura iga hammini ata annabi alayhi salam koni kwa sorobe ni ga dolonya minni ba sorobe ni ga lankuti kedo de berini ba annabi ti ay abubakar al-makufati alayhi salam sorobe ni gede sadaka mbagandide fube ni ga sumini mokkenga fube ni ga jakkani mbagandide iya fay kanna gadi iga korni renkane est-ce Allah dum golle kiraga mamaraga khumbe ne kisini te min te kisini fa hamini roke magamamu nanta Allah ko masuru saman to be ge dangi sun qason ni maga qasuttum mi ga Allah nyagana Allah nganne sun qason koynoy Allahumma ballighna Ramadan Allah nganne sun qason koynoy iga hammini da walle ti sun qason ngana dangi qasuttum mi ga hammina Allah nganne ragonoda o ku sun qason dangi da mashallah nde wuru ku tamisunya miside ti tarage mamerege anga wasonati ubebe kana daga umranga photo nya fa video qadim pempe maqamu Ibrahim iyo gona ti qadim pay duwa ngana nanti tarage mamerege sina hatta pay arafa direct qadim pay afay lewnya TikTok pay arafa mitalla explication kinne soronga o fayre silama gondoma na akhanu yelle seretana sondome manga betiyen nogonga kono arage mamerege sina hatta iyo goni bayna safa wal marwa ifay tawaf iyo goni fa sa'i alkaba ifay tawaf nya de berini ifay du tokko kenya ga appelinga kaya gentinga ngat ntampa sallenya tawaf nde sallen sumbana sefenya ndaga nganga sefene anti tumarege mamerege ogana ni fosu de berini ku telephone la hawla wala quwwata illa billah ku de kantan sukara ku kenya tilemine yogo gara mo ngari tirni besino mulla inya mandi atikene mulla nya telephone naam
tankin ni mulla atiken na mulinya telephone ti parce que gana nya telephone ima di fabani kilin to kana ko taswa ti parce que kan ay hammin ni telephone kana ko to fofos lemina haklan se fenya aga de kebe ko so ro na sa haklan se ti aga ro kana nani mama aga ro kana an to ki puna di kuma hajunta ti ken na nya telephone il faut s'asseoir iyo bonino annan ti day maga yara kata am posanna i telephone na regi anan tamma ro kura ka charger annan ti yara anna gir an telephone onnan telephone kinanga walma annan na yara katin kinanga atina wallahi telephone kinanga tilma ge rosondo mu ngage kinye dingirabe problem ngeli ke ba ganna golli siren ka ga ngaba golli bure ma a problem nga jari bi ngebe ni nan ko taswa kembire ma se fende ukire papa ngana me karanga wala yogo ma se fende mais ça soronya fama ameriko ba ta hone roba ke burundi wailu likulli humazatin lumaza atafsiru alla ikitasasa wakati aswa tele dome kitenya yarengi anna mulim pay anna kilga kamanna den ameke ojo wara terga tagere kebe ko kaw hamme hawla la quwwata illa billah wala alla ko musur saman to bege dangi in hammini do ikhlasu ngakundwa na gollen qur'andina hadamaru muldunge i jakkinde i tosiroye na subhina alla bane mur subhana iblis aga kanna sere sufu be diga alla bane mur anti sakiya agana roro kan kitanga su ikhlasu bonwa agana bona nari tanga he ga ko ammente amma wari jama bege boguda ga ko ngana ta hona dunya ne tikenga ahlaki dimmanyanki Allah he iblis roro henya fay imma golle kanga na debereni akorilo no adeberi fala nari kan na bono damba anari kan hanke mew anari na dunene na dum marasa armi tanga merse en pollaqe imma fil bidaya ina bono damba hanam nyen nan bono kenye me kori anare gururu langa anga dunene na dum marasa anyi me gana ta ko mangi to kawana du na du jakki oh kunda ne kunda angeni ko fure na fetanga ante to ko mene manga kebe de berni wala ikhlasun nikay qaram mo ngo bongere o mullo na sigindere walla de qataqillo kay o maga alla ganne ragana no gollu sunya khalisan li wajhi allah o gana ni fosu de berno gamul lontuma onanya alla khanne maga rida nasu ghayatun la tudrak nasrul lumuru khalante kitade asunan dunganda garenyani asulante ballanga asulante dungenanda yogoni gana nyan jakkini yogoni nambono dina dura taw yogo gana sogontimi yogona mbekuluya al ikhlas na alla muru alla limu rida allah ghayatun la tutrak na alla limu bane muru kenyani wajibi ngo kamna alla ganno nyana alla kannano alla ta hada maremme dungay muru ya misqala zararo gondo mo nga gollenga ni sunya li wajhi allah ta'ala khalisa ya alla da taqillo kay kana yam po maga futundu be ni gono kitano gonga ade sefen ko mi mo lemina hongoy sefen ko mi mo le semana kebe geme gomu kana yam po maga kana lemma hun kana o gana futundu be ne khade beri alla ganda ngindi no futundunga alla ganda gollu ko suragana ni yali wajhi allah ta'ala khalisa alla ganda la hatangana wuri khage fanqe daru ile akhi o ka usmarende mustafa ganye nanti mogande wuru filyawi ado wara o sino o ya ganji khanu yenyane kenyana jatiginga gajanga ante dangini debe manga nuya ma wuru filli sino gante dangini kento baka wallahi khanu yenyande kende beri wa illa khanu yefalle o gana ragatina gadangi kharagana ya Allah ganno da khanna Allah ganne debe ke kurana Allah ganne leger mo sirenya no da khara Allah ganne ko jeni ku kurana Allah ganne noro ke sankini dunay bangeswa yoke anyo maga hada wa billahi ta'ala tawfiq wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin